10 minuta. Brisanje autobus ispred nosa. Ovo je ta pustinja. Pustinja. Pogledajte tu spavonu. Ovo će nešto se gradi. Močvarno je. Tamo je benzinska i ovo je kraj grada, već druga komuna, druga opština počinje iza ove raskrsnice. Iza ove raskrsnice Vidovre, takozvani, pa Brodovre, pa Brombi, pa ima tu 3-4 komune, opštine Kopenhagen. Znači na granici Spavona. Znači mi tu na bus, tamo benzinska, to radi 24 sata. Super. Eto ljepote. Malo je ruralno područje, malo je ovo, da vidimo ovu pustinju na internetu, da i ovo obiđe planetu. Eto tako, snimim sebe. Evo pogledajte tu ljepotu Kopenhagena. Evo nas po crveno-crni čelik Zenica. Nisam đavo, ne brinite, nisam đavo. Zvijezda, vidite da sam crveno-crni kao zvijezda i patike dole da snimim.